imali baba uDisemba manje baba khipha imali indaba yakho ukuthi ukuba ungami ayisebenzi baba khipha imali manje baba sifuna ke blanco baba sifuna ke nova baba naseTempo baba siyaya ngitshela ngeFriday yenge-25 ngomuntu uholisa ngesiphethe imali ungenzani ungenzi neplan thina sifuna isikele singasifuna imali ngitshela ngeFriday yenge-25 ngomuntu uholisa ngesiphethe imali ungenzani ungenzi neplan thina sifuna isikele singasifuna imali ngitshela ngama-zap hayi wena manje ungitshela ngama-zap wazotelela wena ungitshela ngama-zap ungitshela ngama-zap awufuna ukhipha imali angithi wena asabe wena manje ngitshela ngama-zap ungitshela ngama-zap ungitshela ngama-zap ungitshela ngama-zap